پیراهن کبود با میدان خواهد برآمد. حالا اکنون همسر منتظر شوهر است. در اینجا پاک سرگی و کامران شاه باشد. پیراهن سفید به بر کرده است. پهلوی فریدون استاپیروف میبرد. کامران شاه استاپیروف در پهلوی برادرش فریدون استاپیروف میبرد. دوباره مرکز به میدان نزدیکتر میشود و سرگی پاک آرامانه میدان شامل میگردند. کامران شاه استاپیروف سه مرتبه گران پری را با نشان طلا جنبست کرده است. دو مرتبه عنوان قهرمان آسیا دارد و پاک سرگی باشد در مسابقه های بین المللی گشتنی جدو فقط شرکت ورده است، اما دستاوردهایی که کامران شاه دارد در گشتنی جدو به این مقام نرسیده است. ولی این ورزش است، پیشگویی کردن کار مشکل است و داور مرکز رفر حالا هر دو پهلوان را با هم نزدیک می آورد و سر تعظیم فرود می آورند و پاک سرگی با کامران شاه استاپیریان نبرد را آغاز می کنند. ببینید دست چپ کامران شاه، دست راست رو حمایه میکند و طریق دست چپ میدارد پاک سرگی اطراف او چرخ میزند. قدی پستر پهلوانی قزاق شاید به نظر رسد و هر دو پهلوان اکنون با هم در افتادن. ببینید خیلی عالی. حالا دست چپ را رها میکند کامران شاه استاپیریان. پاک سرگی باشد مبارزه خود را قوی تر میگرداند و سمت پیش هجوم میکند. رفر اطراف چرخ میزند. کامران شاه نزدیکتر میشود. خیلی عالی برای کامران شاه. سرگی پاک دفاع است. یک عملی بسیار هم زیبای کامران شاه، ولی افسوس که نتیجه نداده است. ادامه رقابت در نواز که ما از کار نکردن پهلوانان تاجیک گفتیم، کامران شاه کمی ادامه داد این نبرد را و حالا رفر اکنون ایستد و ادامه رقابت ها در وزن تا 90 کیلو با هم می آیند. پیروز گردیدن برای کامرانشاه در رقابت اول خیلی مهم است. او یکی از مدعیان اساسی در این وزن به حساب می رود و در حضور مخلصان برآمد کردن او و موفق شدن است. البته باعث خرسندی همه مخلصان گشتین جدای تاجیک هم هست، ولی ما چون مشاهده میکنیم فعالی کامران از آغاز بر علا احساس می شود. حالا ببینید در مقابل هم پاک پا میزند به خاطر که کامران افتاند، اما کامران شاه بسیار قوی داشته است. آستین دست راستی رقیب را برای هجوم کردن حالا آماده است. یک تکان میدهد و با پیش میگذارد. بار دیگر اکنون تکان میدهد و حالا رقیب هم همین شیوه تکان دادن را پیش گرفته است. نزدیکتر میروند. داور نظارت دارد برای شروع دادن برای پهلوانی قزاق سر آستین گرفتن و مانع گذاشتن برای کامران شاه. شاید همین باشد. من هنوز این اندیشه من است، چون که هر دو بشیده است. کامران شاه دو مرتبه عنوان قهرمان آسیا را دارد. اشتراکچی دو کرد اشتراکچی بازی های المپی است، ولی پهلوان قزاق دستاوردهایش به این درجه نرسیده است. نه هنوز بشیده. نبرد ادامه می‌یابد. ببینید چست و چلاکی پهلوانان را خوب و قوی میروند. پاک سرگی سمت دیگر می رود. یک بسیار حرکتی خطرناک از جانب پهلوان قزاق. کامران شاه آرامانه ایستاده است. حالا دست و آستین یکدیگر را داشتند و مبارزه میان این دو پهلوان قوی تر می شود برای کامران شاه و پاک سرگی. ببینید یک دیگر را می هراسانند از حرکت های جذاب و تیزتر خود. دستی یا انگشت پهلوان قزاق می بردارد، در حال گریبان خود را خوب دفاع می کند. حرکت پهلوانی ما اینجا به زانو می افتاند. اولین شده برای کفالی پهلوان قزاق از جانب رفر باید به نظر گرفته شود و کامران شاه نظر می افکند بر رقیب هر کناری که می رود. سر و فرزند باشند، منتظرند تا پاک سرگی خوب برآمد کند. کامران شاه استاپیریان آخرین مراتب دو مرتبه در بازی‌های المپی شرکت ورزیده بود. سال 2016 و 2021 در بازی‌های المپی پکین. انا اینجا یکی از پهلوانان نامدار کشور، سابق پهلوانان رشتان زمین حضور دارند. لایق فاصل علیک سنت الله لایق دیروز فرزندی او در این مسابقات برآمد کرده بود.
лойқифҳое ки дар водии рашт ёрибек лойқиф мегӯянд, падаре ки фарзандони қавиро тарбия кардааст. Комрон мунтазир аст то пак Сергей баргардад. паҳлавони сангинвазн Некрус ки аз сулолаи паҳлавонии вилояти Сухт буд, лаҳзаи пешуро мо дидем. дар вазни ҷамъи 90 кило ҳунарнамоӣ карду. Некрус Некбахтзода дар муқобили рақиби узбек бохт Олтабоев. хуб, акнун идомаи рақобат дар вазни то 90 кило ҳуҷумҳои бардуруғ, агар бигӯем хато намегирем, бо шидое ки мо дар болааш болотар қайд карда будем, ҳоло барои Сергей пак нишон доданд ҳамун шидое ки мо ҳарф дар борааш задем болотар. дар ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисмати финалӣ дар шаҳри Хуҷанди вилояти Сухт мо ёд меорем аз набарди Комроншоҳи Устопирён бо Саидҷалол Алимардонов, паҳлавони шӯҳратёри кишвар. ҳарду паҳлавон набарди хубро ҳам нишон медиҳад Саидҷалол Алимардонов, вале ин навбат Саидҷалол Алимардонов дар ин мусобиқот ширкат надорад. ҳам ҳарчанд гӯшти як вазари наздик буд. баъзе аз нафарон тақозо доранд ки ин вазаре буд. ҳолати такрорро мебинем. Сороб Шоқулов ба экран назар меафканад. мураббии дирӯза паҳлавони вазни то 81 кило Хусрав Аламов. ҳолати такрорро мебинем. дар ҳолати такрор инҷо даст дохил буд ва кор дар замин ҳам буд. метавонад 50 дар 50 гуфтан мумкин аст ки вазаре даст дохил буд. ба ҳар ҳол рефери марказ ба ҳайати доварони асосӣ қарори партофтро набароварданд. Зариф Наздиев инҷо ҳузур дорад. накуштин гиред мегӯяд дар инҷо вазаре нест. Сороб Раҳимов пак Сергей кор ба Голдунско меравад. дар Голдунско Сергей пак бар муқобили дубора Шоқулов Соробро барои мо намоиш медиҳанд. мураббие ки дар шаҳри ваҳдат шогирдони зиёдро тарбия кардааст. Комроншоҳ аксуламал ҳуҷум дорад. Сергей пак камфаъол аст. бубинед замин меафтад бо зону ва инҷо шидои навбатӣ барои паҳлавони қазоқ аз эҳтимол дур нест. идомаи рақобатҳо. сиёҳи нанге барои Комроншоҳи Устопирён акнун пирӯзӣ овард. дар даври аввал бо кафкубии мухлисон дар инҷо ҳузури мухлисон ба хотири ин сиёҳи нанги Комроншоҳи Устопирён ва аҳсан ба Сергей пак ҳам ки дар муқобили ӯ хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. ҳамсар каме озурда аст вале ин гӯштин аст, чун болотар бо ҳамин усул пирӯз шуда буд ва ин навбат акнун шикаст мехӯрад ва табассум дар чеҳраи ҳарду паҳлавон ва дӯстӣ миёни паҳлавонон аст. акнун Комроншоҳи Устопирён
дар даври минбаъда ё бо муин ё бо рақиби юсупов муҳаммад акобир мешаст ки гӯштин хоҳанд гирифт. ҳоло мо ин рақобатро хоҳем дид ва инҷо паҳлавони узбек довталаб маҳсуб мешавад. паҳлавони ду паҳлавони узбек довталаб дар вазни то 90 кило барои қисматҳои минбаъда. ҳолати такрорро мебинем ки комроншо хеле хуб ипон сиёнагеро бисёр олӣ сиёнагер нест дар инҷо аст. лаби пой усул мондан аст ки бисёр олӣ буд ва ҷазобияти аммо баробари ҳарифаш муин орифов ба саҳнаи рақобат мебарад. комроншои устопирён ин чеҳраи ошно ки дар корномааш 2 маротиба унвони қаҳрамони дар чемпионати осиёро дорад ва ҳамчунин 3 маротиба барандаи гранд-слам ки дар ҷудо баландтарин дастовардҳои ӯ ба шумор меравад. ва дар хусуси муин месазад гуфт ки ин паҳлавон ҳам варзишгари ҷавони ноҳияи ҳамадонӣ аст ва чун дар душанбешаҳр ки иқомат мекунад донишҷӯ аст ва таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров дар толори варзишии паҳлавон тамрин мекард ва бештари машқҳои дастаҷамъонаи рӯзҳои сешанбе ва ҷумъаро ҳам бештар дар толори Парвиз Собиров сомон медод ва ба дараҷаи касбӣ ва маҳорати ин паҳлавон агар ҳам як бори дигар ба ин саҳифа дида дузем он қадар комёбӣ ба даст наовардааст дар миёни ҷавонон дар чемпионати мамлакат соли пор дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷои сеюм насибаш гардид ва дар бозиҳои варзишии Тоҷикистон ва дар чемпионати ҷавонони Тоҷикистон ҳам дар самбо ва дар мушини миллӣ ҷоизадор маҳсуб меёбад. паҳлавони хеле ҷавон аст. ман фикр мекунам ки дар муқобили комроншо имрӯз акнун истодагарӣ карданаш ҳам ин як қадами қавии паҳлавон ба роҳи фардои дастовардҳояш ба ҳисоб меравад. дуруст аст. лаҳзаҳои аввали даст ба гиребони ҳамдигар задан ё чанг ба гиребони ҳамдигар задан дар ҷустуҷӯи ҳамон мавқеи қапидани мувофиқ ҳастанд ҳар ду варзишгар ва ба назар мерасад ки ҳамон марҳилаи гирифтан ё гордгирӣ ба таъбири дигар ки як оғози рақобат барои ба ҳам даромехтан ё дарафтидани варзишгарон аст чандон мусоид набуд аз ҳар ду ҷониб. аз ин рӯ акнун комроншо маҷбур мешавад ки рӯ ба ҳамон амалкарди кор дар замин биёрад ва ба ҳамин тартиб чун борҳо таҷриба кардааст комроншо ҳамин бахши неваза ё шими ваза ҳамон амалкардҳои кор дар замин ба сони буғӣ кардан ё ладу дани даст ё нафасгир кардан ин теъдоди зиёди иштирок дорад дар рақобатҳои фаслҳои ҷудои ҷаҳонӣ. аз ин рӯ аллакай эҳсос мешавад ки ин таҷриба дар ҳамин мусобиқоти байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба кор меравад. бале як лаҳзаҳоеро мебинем ки албатта барои комроншо ҳам ҳамчун як фурсат ё марҳилаи омодасозии худ ба даври баъдиро дорад ва муин ҳарчанд инҷо руҷӯъ мекунад таваҷҷӯҳ дорад аллакай ҳаросаш ҳам баъд аз дақиқаи аввал андаке гум шуд, аммо таҷриба боз як нақши худро дорад. комроншо метавонад дар ин ҷараён ки ҷавононро ҳам боз дучори мушкилӣ кунад дар рафти ҳолатҳои мусоиди кор дар замин ҳам як нақш як мавқеи шоисаи худро ҳам нишон диҳад ва бояд чунин ҳам бошад. як касбияти болои комроншо агар мо ҳам боз инҷо таваҷҷӯҳ кунем ягона афроде фарде маҳсуб меёбад ки ду кара чемпиони осиё аст ки то кунун ин натиҷаро ягон паҳлавони Тоҷикистон насиб нагардидааст ва шидо таҳдид мекунад паҳлавони хилъати кабуд доштаро ва акнун раванди мусобиқот собит кард ки аллакай комроншо ва монанди ана ҳамон ҳарифе ки бале шояд ҳарифаш бошад ҳоло мо якним дақиқаи дигар намояндаи ӯзбекистонро дар назар дорем авазмуродов ки аллакай ба вохӯрии нима ниҳоӣ баромадааст ва акнун тадбири фардои муборизаро ҳоло ҷӯё мешавад ва оҳиста ҳам ҳамин
тарзи майдондорӣ фикр мекунам барои комроншоҳ мусоид аст. бале ҳамонтар ки қаблан ҳам зикр кардем, яъне таҳдид дошт шидо ба хотири камкорӣ гурез аз усулҳои ҳариф. Ба ҳамин тартиб муин як корди зарди ҷазо ё ҳамон шидо гирифт ва аз ин назар комроншоҳи устопирён пешсаф аст ва ба ҳамин тартиб аммо чун гуфтем дар бахшҳои мухталиф метавон дар ҷудо даст боло шуд, вале мухлисон ҳамон партобҳои ҷазоби болои шона, партобҳои камариро интизоранд аз чеҳраҳои саршинос ва аз ҳамон варзишгарони номошно. нисбат ба ду рӯзе ки каримхон мо ин рақобатҳоро тамошо кардем, шумораи иштирокчиён ҳам андаке мухлисон ҳам андаке бештар шуданд, чунки рӯзи охир аст ва дар ду вазн паҳлавонони номӣ ҳам комроншоҳу ҳам Темур Раҳимов ва чанд тан аз варзишгарони мо имрӯз дар марҳилаи чорякниҳоии ин мусобиқот қарор доранд. бале дуруст аст. Чун дар мавриди мухлисон гуфтем, воқеан ҳаводорону алоқамандон ба ҷудо дар Тоҷикистон хеле зиёд ҳастанд ва ҳатто метавон гуфт ки дар сурати яъне имкон доштан ё вуруди озод доштан варзишгарон метавонистанд ки саҳнаи ҳамин баргузории рақобат ё ҳамин салони нишастгоҳро яъне моломол аз тамошочиён кунанд ва воқеан варзиш ҳам бидуни мухлисон қариб ки зинате надорад. ҳар як шӯру шавқ, ҳар як ташвиқи онҳо метавонад ангезабахш бошад, як ҷанбаи нерӯбахш бошад барои варзишгароне ки рақобат мекунанд. ба ҳамин тартиб комроншоҳ то лаҳзаи поёнӣ бубинед бо ҳамон амалкарде ки дошт пешсаф аст ва билохира ин равиш, ин шева ки бале суми гаеши мегӯянд дар ҷудо, яъне як шевае ки дар ҳоли ҳариф иҷрои усул мекунад, ӯро чархиш дода ва гирифтани имтиёз. Амал ва албатта аз ҳамон воқиф набудани муқобили усул дар радифи муборизаи худи Орипов аллакай комроншоҳ тартиби сабқатро хеле хубтар медонад ва бидуни сарфи қувваи зиёдатии ҷисмонӣ ва озодона ҳам ин корро хуб анҷом дод. Ҳарчанд мо ва мухлисон ҳам интизор буданд ки аллакай дақиқаи аввал барои комроншоҳ боз ҳам беҳтару ҷолибтар мешавад ва бубинед ки корро худ муин шурӯъ кард, аммо иштибоҳаш бисёр ҳам касбият инҷо нақши созгор дорад ки инро ҳам комроншоҳ бисёр сари вақти дарёфт ва мардумӣ саршинос дар мусобиқоти қаҳрамонӣ тарбия ва омӯзиш гирифтааст. махсусан таҳтиробарӣ аз Талиқшоҳ Хоркашев беш аз 12 сол машқварзӣ ва таҳтиробарии ӯ дар мусобиқаҳои бонуфузи фароқҳоравиву фароҷаҳонӣ ширкат варзид. ба паҳлавон Авваз Муродов ва комроншоҳи Устопирён таваҷҷӯҳ мекунем. Фаридун Устопиров мураббии бародараш аст, тавсия медиҳад ки ҷиддитар амал кунад ва дар ин раванд албатта боз ба саҳлу хатогиҳо роҳ надиҳад, чунки дигар мо имрӯз ҳам ҷои иштибоҳ хато кардан надорем ва махсусан дар мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан ки мо мизбони ин мусобиқотро ба дӯш дорем ва бояд ки комроншоҳ инро ҳам хуб эҳсос кунад ва бо як эҳтироми мардуми шарафманди Тоҷикистон, мухлисони ашадии гӯшчин имрӯз ҳам майдондории сазовор ва муваффақияти пайвастаи ин даврҳоро соҳиб гардад. бале рақобат марҳилаи ниманиҳоӣ рақобати ду кишвари дӯсту бародар хоҳад буд. комроншоҳи Устопирён дар баробари Авваз Муродов дар ҷуфти аввал ва ҳамчунин Ҷандриев дар баробари Исроил Раҳимов дар ҷуфти дуюм барои расидан ба финал талош мекунанд. комроншоҳ аз варзишгарони ӯзбекистонӣ шинохти бисёр хуб дорад дар рақобатҳои байналмилалӣ ва дастовардҳои гӯем таърихи комроншоҳ маҳз дар ӯзбекистон талош хӯрданд. Дар ҳамон ду чемпионати Осиё ки дар Ташкент баргузор шуданд, комроншоҳ пирӯз шуда буд
یعنی از کشور همسایه خاطراتی خوب دارد کامرانشاه و ببینیم در سرزمین خودش در برابر این حریف از کشور همسایه چی کار خواهد کرد. کندن همان کومیکاتا از سوی هر دو ورزشکار به نظر می رسید، چون که در مبارزه برای دریافتی گردگیری یا بخشی قپیدن یا همون کومیکاتا کسی از ورزشکاران موفق نشد و چهره ناماشنای توجیه کامرانشاه هم برای این ورزشکاران شاید عیان هم باشد قدرت و توانش. ولی شما استاد علی شریفی چی نظر دارید در مورد اونه که برای هر یک ورزشگر 3 مرحله هست؟ مرحله اول آموزش، صیقل دادن مهارت و مرحله دوم مرحله اوج شهرت کمالات و مرحله سوم رو به تنزل. فکر میکنید فعلا کامرانشاه در مرحله دوم است. کامرانشاه دیگر حالا فرصت آموزشی رقیب را دقیق ندارد، چون در خصوصی که قبلا اشاره کردید کامرانشاه با مکتب گوشتین جودوی ازبکستان بسیار بلد است، خیلی از نزدیک آشناست. مطلبش تنها و تنها همون مرحله دوم باید اینجا هم با یک جدیت تا به نقطه نهایی همان حمله های خود را، تلاش های خود را هم نشان دهد و به مرحله نهایی برای ما با امیدواری های زیاد البته اینجا تماشا داریم و بیشتر هم اطمینان هست جهتی آن مطلبی که ما چون بیان کردیم ملکه در سلسله حمله های کامرانشاه دستی رقیب رو خوبتر داشته است. ببینید که حرکت میکند که باز هم با ترتیب درست همون یک حلوک داخله رو بدون ایست اجرا میکند و بیشتر هم در همون کارنامه هایش باز هم موفقیت هایش هم همین اصول یک نقش خاصه و علاقیده خود رو دارد. کامرانشاه در این نوام ببینید حریف رو اکنون فشار می آورد بیشتر که اندکی از میدان دور شد رقیبی و این هم مجازاتش الکی معلوم شد و اکنون ما از این چهره اندکی باز هم صورت افزایی جالبیتی نیروسنجی اینجا رو میبینیم، چون در خصوصی که در همون مرحله اوج است کامرانشاه هم باید مسئولیت این را که بسیار در قسمت آخر ببینید با اجرای اصول شکستن توجه کرد کامرانشاه که در عین قامت راستا بودن حریف گمان میکنم این خلاف قاعده های جدا است، چون که سلامتی ورزشکار در مد نظر است. موافقی؟ من فکر میکنم با خاطر حالت نگاهداشت تخته پوش رقیب را عکسی برعکس خواست با کنار دیگر، چون بازانو افتیده بود و بعدا هم داور یک مشاهده ملاحظه دقیق هم کرد. اکنون میبینیم که در ثانیه های آخر اندک پهلوان ازبکستانی قامتش رو بلند میکند، یک کوشش اجرا کرد اما بسیار هم سرسری بود یا سبکتر بود یا آنقدر به همان مطلب یا در مجموع اون چیزی که استفاده همین اصول تقاضا میکند از حرکت پهلوان ازبکستانی در کوشش این پهلوان ما این رو ندیدیم. برعکس کامرانشاه وقتی که حرکت‌هایش وقتی که همین اصول حلوک داخله را خیلی خوب هم استفاده کرد و رقیبش از این حالت از این فرصتی مشکلتر رها یافت. در وقت اضافه اکنون ما غالب رو خواهیم دید. بله، گلدنسکو این لحظه حساستر است برای ورزشگر ازبکستانی، چون که دو کرد زرد جزا دارد. کامرانشاه حرکت میکند، یک حرکتی که یکم به نظر میرسد عزیز مرادوف آسیب دیده باشد. فریدون هم نگران است و ببینید این گونه حرکات بعضا میتوانند تاکتیکی باشند، همان گونه که ورزشگر ازبکستانی در فینال گران پری تاشکند در مقابل کامرانشاه در مقابل وزارت بهروز خواجه‌زاده نشان داد، یعنی بعضا خودش رو آسیب پذیر وانمود میکرد، ولی چون در لحظه های پایانی درفتی دیدیم که همه
یعنی ایروی قاعده هست. یعنی بعضا حرکات تاکتیکی هم میشود که ورزشکار خود را آسیب پذیر نشان دهد. کریم خان شیدوی سیوم الکای پهلوانی ازبکستان رو تهدید میکند. اگر کامرانشاه یک حرکت دیگر همین طوری که قبلا کرد اگر انجام دهد، حالا به خاطر همین رجوع میکند که دیگر باره ضعیفی حریفش رو یابد، اما حالا نه. اکنون اینجا به خاطر فعل شتک یا اینکه همون چی میگن حرکات دروغین یا حمله دروغین، هجوم دروغین، بله به همین ترتیب فعل شتک در لحظه پایانی به این نوبت گرفته میشد، با او سیومین کارت زرد جزا داده میشد. من گمان میکنم از ورزشکاران چون کامرانشاه اگر اجرای اصول های معمول و جذاب رو ببینیم خوبتر خواهد بود. بهتر بود. من گمان داشتم که یک حرکت دیگر لازم بود برای کامرانشاه که رقیبش رو شیرین لحظه ها به نظر میرسد. مرحله نهایی وزن تا 90 کیلو را اکنون ما تماشا میکنیم که چگونه پهلوان جمهوری تاجیکستان کامرانشاه اوستوپریان و حریف او جندریف از جمهوری ازبکستان میدانداری میکنند و این پهلوان ازبکستانی به زیر گروه سی شامل بود و در دیدار اول حکمت اللهیوف ورزشگری ناحیه شهر نو از جمهوری تاجیکستان را مغلوب کرد. جندریف در مقابل اولیموف هم این پهلوان ازبکستانی غلبه به دست آورد. در واخوری نیمه نهایی محمد فرهادوف را دچار شکست نمود و به این دور راه یافت. کامرانشاه اوستوپریان در دیدار اول آزاد بود. پهلوان قزاقستان پاک سرگی رو هم در خیلی فرصت کوتاه دچار شکست نمود. موین آریپوف رقیب پهلوان تاجیکستان در مرحله نیمه نهایی بود که او رو هم مغلوب نمود و به دوری فینالی برآمد. اکنون در این مرحله تماشا میکنیم که چی اصول چی تاکتیک پیشه کرده می شود و کدام از این پهلوانان به مقام افتخاری ارزندند. دو پهلوان کشورهای همجوار، دوست و برادر تاجیکستان و ازبکستان که امروز در هشتمین مسابقات بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مرحله نهایی برآمدند و امروز هم یک روز تاریخی برای مردم شرفمند تاجیکستان است که روز جشن زبان مادری است و شکر از فضای آزاد و آباد وطن محبوب ما تاجیکستان عزیز که خدمت‌های شایسته سرور معظم ملت در این سمت در این زمینه و در باقی ماندن شهرت و نفوذ زبان مادری خیلی بزرگ است و امروز هم ما افتخارمندانه از این لحظه های جالب سخن میگوییم. با زبان ناب تاجیکی شرح پره رقابت های تمام مسابقات فراقاروی و جهانی را اینجا هم منظور بینندگان میکنیم که این هم بار دیگر از تاریخ پرغناوت زبان ناب تاجیکی درک میدهد. رقابت در این فرصت میبینیم که باز هم جالبتر می شود. سهراب رحیم با کامرانشاه اوستوپریان برای آن اشتباهش شیدا داد و اکنون این روند حالا قدر مقبول کامرانشاه نشد. مبارزه در مرحله نهایی باز جریان میگیرد. پهلوان ازبکستانی چون جندریف در موردی به این مرحله راه یافتنش حرف زدیم. دیگر بار همان لحظه اندک پیشین رو هم بیاید یک بار دیگر ببینیم و این لحظه آخرینی بود که چرا کامرانشاه خودداری کرد. حالا مته یا استید امر نبود و شیدای کامرانشاه بیکار کرده می شود یا چی لحظه ای که اندک توقف شد. کسبیت هر دو پهلوان خیلی نمایان است. از جانب هر دو ورزشگر هم حرکت هایی که به خاطر باز هم بهتر انجام یافتن این نیروسنجی باشد هست و کامرانشاه را اینجا دیگر بار میبینیم که خود را آزاد گذاشت
پهلوان ازبکستانی در مقابل او باز اینجا هم اندکی فشار را دوچند کردنی بود و اکنون کامران با یک جدیت دیگر توجه میکند. آنچه هست در میدان باید با صمیمیت و با احساس بزرگ وطنداری نشان دهد که جایزه طلایی و جام در تاجیکستان باقی ماند. بسیار هم دقیقه دوم اندکی برای تقویت ملکه بهتر نشان دادن همون اصولهای خاص به گوشین جدا این فرصت هم فراهم هست و دیگر بارا کامرانشاه در جریان مبارزه به این سمت اعتباری زیاد میدهد و جندریف ورزشگری خلعت کبود داشته مهمان مردم تاجیکستان این از کشور همسایه ما ازبکستان است. حالا کامرانشاه یک حرکت دیگر و هر دو پهلوان هم برای به وجود آوردن امکانیت خوب یا فرصت مساعد تلاش کرده ایستادن، لیکن براستی خوف نزدیک آمدن اینجا هم به نظر می رسد که پهلوانان فاصله را بسیار خوب رعایت میکنند. هر یک عمل، هر یک حرکت باز هم وقتی مخصوص خود را دارد و باز هم اینجا حرکت خاص خود را دارد. برای همین کامرانشاه حالا جهت دریافت آن همین سمت بیشتر مبارزه میبرد. پهلوان ازبکستانی هم یک اصول سر کتف را رجوع کرد که خوب آغاز کند، اما کامرانشاه امکانیتش نداد. از قسمت داخلی با این ترتیبی که قبلا کامرانشاه حریفانش را دچار شکست میکرد، اما در مقاومت حریف پرقوتش حالا این اصول آنقدر خوب اجرا نمیگردد یا به مطلب نهایی کامرانشاه رفتن نمیرسد. دیگر باره باز هم به همین سمت اعتبار میدهد. دیگر باره هم میخواهد در روند تلاش داور فکر میکنم به هر دو شیدو باید دهد برای کشال دادن وقتی که اینجا هم خیلی به نتیجه است. حالا یک لحظه بعد یعنی که کمربند را اینجا هم جندریف درست میکند و فکر داور شیدو به هر دو. بله دقیقا تقویت تکمیلی و بیشتر حرکت لازم است، حرکت مقصدناک، یعنی زحمتی که نتیجه بخش باشد. با حرکت های بردرو با اون شکل اصول حالا این را ما ندیدیم، لیکن برکندن هر یک قپیدن های یکدیگر گاه این حالت رو هم بسیار در جدای نازک است. حالا که یک دو سه باز دیگر سمت و پیوسته باز به همون وقتی اضافه توجه میکنیم به امتیاز طلایی که به کدام از این پهلوانان کشور دوست و برادر نصیب میکردند. چهار دقیقه وقت معمولی هر دو هم مبارزه کردند. از نظر حرکات معمولی تاکتیکی هر دو هم یکسان هست. نتیجه با دو کارت زرد یک اوچیمت معمولی کامرانشاه به نظر می رسد که ثمره بخش نبود و حریف هم به همون زیدی اوچیمت حریف اوساتوگاری و با این ترتیب ببینید چی حرکات جذاب و دیدنی، چهره های نچندان شناخته شده و این شیوه حریفان ناماشنا را پرتاب میکنند. ولی به هر حال عمل ورزشگر ازبکستان گمان میکنم شایسته تحسین بود، چون که کسی انتظار نبود که چنین واکنش از سوی پهلوان ازبکستانی در اینجا رقم میخورد. عوض مرادوف در صورت پای و پای با چنین حرکات اگر شرفیاب شود پس احتمال دارد که او یک گام پیش بردارد. بله جندریف که در مرحله های گذشته نیست با اقتدار و با
ҳамон ҳаракот ва қудрати фавқулодаи худ зоҳир шуда буд. ин бор ҳам дар баробари 2 карат қаҳрамони бозиҳои осиё ва 3 карат барандаи гран-при дасту панҷа нарм мекунад. пойзаниҳои Комроншоҳ аз як самт ба як самти дигар, вале ба шикам афтидани ин варзишгари ӯзбекистонӣ гумон мекунам корро ҳал нахоҳад кард. рақобат идома меёбад ба гумонам, чунки варзишгари ӯзбекистон ҳам дар гузашта чунин иҷрои кор дошт, вале ба ҳар ҳол вақт нишон хоҳад дод ки кадоме аз ин ду чеҳраи бо истеъдод, ду паҳлавони бо маҳорат, агарчи дар иҷрои ҳаракоти партоби болои шона ба сони як, вале дар бахши асикоми ваза пои варзишгари ӯзбекистонро бубинем чӣ гуна ҳаст. На, муваффақият омоз нест, вале партоби болои шонаи Комроншоҳ бисёр ҷаззоб буд. шӯру шавқи мухлисон ҳам зиёд мешавад. дар сурати муваффақият Комроншоҳ 2 бор пайопай барандаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳад буд. дар вилояти суғд ҳам баранда шуд, вале дар соли 2021 низ феълан дар финал ҳаст. акнун боз ҳам истеъдод ва маҳорати даргирии Комроншоҳ, пойзаниҳои ба мавқеъ, партоби болои шона, иҷрои усул довар манъ мекунад. шӯру шавқи мухлисонро бубинед. шояд ба хотири сеюмин шидо корди зарди ҷазо додан ба варзишгари ӯзбекистон, вале доварон ҳам хомӯш ҳастанд. гумон мекунам бо адолатона амал доранд доварон то инҷо, ва ба ҳамин тартиб Комроншоҳ боз ҳам сареият ё ҳамон суръатафзоӣ дар айни гирифтан дорад. бубинед аз як самт ба самти дигар, вале манъ мекунанд, рақобатро манъ мекунанд. сеюмин шидо шояд ба варзишгари ӯзбекистон. бале вақте дар майдони ҳариф рақобат мекунӣ, бояд як сару гардан аз ҳариф боло бошӣ. ин гуфтаи Саидмунир Раҳимов буд ки ба варзишгари ӯзбекистон тааллуқ дошт. Комроншоҳ имрӯз дар бахшҳои партобӣ фарқкунанда буд. агарчи партобҳояш ҷаззоб, ҷонона набуданд, вале ба ҳар ҳол аз лиҳози тактикӣ бисёр амалкарди хубе дошт ва барандаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазни то 90 килограмм буд. имрӯз Ҷаҳонгир Маҷидов набуд, ҳарифи арзандаи Комроншоҳ дар ин вазни рақобатҳо. агар мебуд, гумон мекунам мавқеи Комроншоҳ тангтар мешуд, вале набудани ӯ роҳро барои Комроншоҳ боз кард ва Комроншоҳ ба финал расид ва барандаи нишони тилло шуд. ба ҳар ҳол барои варзишгарони мо низ ҳамовард ё рақиб доштан дар рақобатҳои дохили ҷумҳурӣ низ ин ҳам барои тавсеяву рушди онҳо кӯмак хоҳад кард. ҷом суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо хоҳад дод. барои ҳамаи паҳлавонон ки дар ин рӯз рақобатҳои хеле ҳам зеборо барои мо нишон доданд.